Hornbill Cable News Program and Tutiting Napekun Chibay Tanchin Thopi Hornbill Cable Network HCN in Kumsom Rival Service Apiak Nung Official Khak Na Wana Pathian de Isaktu Customer Di Kiang Kipa Thugen Na Ne Tanchin Akimzo in Nangai Dingo Lamka Church of Christ Tipai Mukro Thiang Tam Lamka in 2 January ni Som Sang ni Som ni Lagukin Hal Thakna program sang he Wawuna Pathian Thilpiak Nang Ma Omot Kwangin Chi Thupi Azangin Hunpi Thumin Zangwa Hunpi Masa Jinglam Dak Som li Akima Kipan Lun Monlal Makai Azangin Tolo Thangin Vaidona Thugenin Thum Nain Patna Bola Valtekin Ken Pau Preacher Principal Lamka Bible College in Thugen na Hunlain Kikop Khom na Hun Makaya Kam Swan Lian in Hunpi Masa Thum Nain Kha Ke Hunpi ni na sunung da khat akipan donglal mang makai azangin manglian thangin thum nain patna bola waltekin ken pawin thugen na hunla in kikup khom na hun makai he saizarian in hunto pakipa thugenin pawzamon guitein thum nain hunpi ni na kha khe hunpi thum na sunung da thuma kipan Twilight Committee Chairman Nengson Mung le Secretary Lun Monlal Maka in Zangin Baltekin Ken Pau Preacher Principal Lamka Bible College in Thum Nain Patna Bola Waihuna Sang ni som ni naguk som ni nasagi sunga Twilight Pola Makai ding kitil na oma tel chingthaka omte upa en thangkhogin in thum sak in saizalian in an kwang latna le top na thum na in paikhom tagin ni tak an kwang khom he Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in Thuswa Bolin, Kokizau Council, KSC Government Council, Thupuk na Pompeo ahidan tak na tinom he. Thuswa kinatag ladna ITLF in Zana meeting na in why KSC Governing Council in Tulel din muna Manipur Government Bol na Kokizau kwama akihel thelo dia thupuk na abol ITLF in leng Pompeo ahichi Kokizau mipin bol sian na tuam tha Vuak tanga ton pi le infal phai zanga kipan hol khyak chi te thwakin ten na in le biakin asanga sim hol hi siat om in mi sang som libal in le lo belding nei lawaga ta om lai a hi chi he meite gama kipan thaguma hol khyak na in meite te tunga muan ngam na le ten khom non ding lungkol na be saka hi chi yaidin muna Manipur kibai hom na khat nuaya om khom ding thil hi thei hilo a hi dong zuya separate administration geta constitution le politics alo theilo a hi chi he why hi dung zui Kokizau mi pin government of India kianga union territory with legislature nget na bol a hi chi yai bang nget na bol a hi nung Manipur government kitulut in omzia neilo a hi dan gen he Manipur state in Kokizau mi pi ahom bit so la unong mei som ni sang ni som ni le thum MLA ten Union of India separate administration nget na pelu to a hi dan thei poi mo in yai ma tutan din pi omle Kokizau MLA kwa mai Manipur government azop lo ding a hi chi yai pheng phit san pekma Kokizau mi pi dei le ki piang na phat san banga ngai hiding a hi dan tak la ta omin thuswa let pu hau kip chairman le Elder Dr. Thangsolin Sinate General Secretary Indigenous Tribal Leaders Forum Den Swaikai uhe Asom sa gili gyadwe na zominam ni football tournament sang ni isom ni lakuk edition ding to kisay in tulayin pungkotang guitemol tuwal lang po football ground yang tamlam ka team ki helding 10 friendly match na in kising sanak ma uhe ye tournament atel ding football team laka academy bangza hiam leng atel khak ziakin kidem na asan bana team ki helding 10 thupi ngai ma mau ahidan the hi huchi ziak ma in kum danga om khangi nai lo tournament ki patma ki pan team tuam in friendly match nei kichi tu daya nak taka pai pi omin tu nin leng sun ni tomin lam kamol tuala team tuam in friendly match nei he asom sa gele gyadwe na zominam ni football tournament sang ni som ni luguk edition hi le lamka event in Churachandpur District Sports Association CDSA le Mai Bharat Churachandpur to pangkhoma sai in January som le nga sang ni som ni laguka kipan phungkhothang guidemol twal lamka football ground hiang tamlam ka kipan dinga tournament kangpokpi district kipan chiala guest team ni football for chains le Sadar Hills Football Academy tel in football team som ni nga ki helding guest team ni te ahi knockout round na kipan kimol panding he
tournament ding to ki sai guest team chi lo team dang som ni la thum ten apai ta January ni nga sang ni le som ni lo ka managers meeting nei in hwa hona pool draw leng nei hin ta wa hwai dong zuin group A Simropia FC Papa FC Stephanian The Shepherds Football Academy le Khala FC om in group B Abungmal Youth Club FC Zautal Love Football Academy le District Police omua group C Gangam Soccer Club PLL Academy le Haichin FC om in group D Zomi FC YC Pearson Monle ne Sialveng YC group E Golngai FC Sinung FA le First IRB group F Lamco Sports Club Happy Feet Football Academy le Zerhang Lamka Youth Club ombana group G Dynamic FA Chikim nei fa le Deep Hidden FC om he Asom sa gid yadway na zominam ni football tournament sang ni som ni lagok edition na opening match Simropia FC le Papa FC Stephanian Kimol dingwa tournament na kipa man teng akigomin noi thum sang som nga hiding he Zomi Students Federation ZSF General Headquarters in Mo pa ina thu so abol he Waya Jacob Kuki Self-Style President KLO KLA in tunay tolai pau meet hun kampau kilom lo tak anei mo pa ina sang pena mo pa wa hi chi Self-Style President in Zomi palai dia terjing MLA Wungzagin Balte in Kuki apom lo zia ka tha non thak ding chia kampau ane in Zomi te lungsim nasak ma hi chi he Yai bang kampau in Zomi te laka Kuki pom dia phut lu ina omzel pen langsak thak non in wai bang kampau in Zomi te tunga mu tuam na langsak hi chi Self-Style President pen bang ma dang hiloa zat le zat kimu siam lo na dia pan la le midang te thuak na tunga lai na nei lo a hi chi he ZSF General Headquarters sin ngai tu ana nei thei pol le mi mal kwa pe hiai bang kampau koi dap mai lo sing tang mi sunga boruak sang sak thei kampau hi mem mo pai ding in nget na bol he Simte Officers Forum SOF in 2 January ni som sang ni som ni lagok singnam dak som le khat akipanin SBS Hall Silot Campus IB Rota annual meet le assembly kitwa sang uhe TH Namilian Simte in annual meet hun maka in Dr. H Kamkan Pau Chairman SOF akipan Vaidon Thugen na oma T Kamwalal Simte Secretary akipan Finance le annual report in Dr. Langlun Thang Simte Assistant Secretary SOF maka in Paikom ten assembly session zangin tu poimo tuam terin maban panlagdan ding kikum khom he Members sunga promotion muthak pension ding le adang dang pa toina hun zangin Reverend L Lian Khanlal Simte ki pan han thona thugen na le volzol nget saka thum sakna genam nei tia de gen hun hona amin Dr. Kim Simte Vice Chairman SOF in hun to pa ki pa thu genin thum nain hun zatna kha khe Simte Officers Forum ahi le sang ni som ni kuma phu khya ka tulel in member som gelani omin mabana education policy pa ipin siam sin nalam dop sang na dia pan lagdan ding to kisai assembly hun akikum khom he tam pailela Simte Officers Forum mo puang na len te ahi ule President Dr. H Kamkhan Pau Simte Vice President Dr. Kim Ngai Ching Alice Kim Simte Secretary T Kamwalal Simte Assistant Secretary Dr. S Langlun Thang Simte Finance Secretary Seldo Kap Joel Treasurer Nem Sang Ching Information Secretary Wilson Hanmin Lun Simte le Assistant Information Secretary S Langswan Pau Mana Regional Secretary Delhi H Soikholian Simte le Thanglun Mang Simte Guwahati le Shillong HD Simte Mizoram L Kaplun Thang le area dang adingin TH Tuan Khanlal hi uhe Tunia kai san nga pa toina pia ka omte ahiule Seldo Pangmin Lian Simte SBI Dr. Lamin Thang Simte Assistant Professor Lian Khan Khop United India Insurance Co Limited Thanglian Siam Taitom Joint Secretary Government of Manipur Lamin Lal Simte MCS Government of Manipur T Kamwalal Simte MCS Additional Secretary Government of Manipur le Ne Zamang Simte Director Ministry of Donor hi uhe Zomi Council Huay Hot Nain 2 January ni som sang ni som ni lagok sinam dak som le khat le akima kipanin Riban College Auditorium gang pi muala consultation on issues and challenges vis Zomi movement kichi na inom he
waya zomi sunga frontal organization tuam to mamakai nam heu tu intellectual circle akipan le lunglut na nei mi tam tak pai khomin lian zalal hia huna hun kem tu in panghe yawana hun paisa kipana zomi movement to kisai bana mabana zomi movement hat sakna ding to kisai pai khom te laka akipan ngai dan gen na hun thobeng taka hon hi a ngai dan ko pa omte chiam te nam he waya manipura popular government building to kisaya zomi emirate pan lak hoilo chi telin pai khom laka kipan ngai dan tam tak sun khomin oma consultation nei hun sunga mi mal ngai dan tuam ko pa omte zomi council in gil taka ngai to ana pe thaka tu nung hun sot lo sunga thukhen na khat hon la dingu hidanin ki gen he to dina zomi council ina consultative meeting a kisama loyu pa bang toilai la ma kai te bang line tom ma professional te bang ki ku khom na ma mi zakhat vela ki pai khoma igam sung thu pabana manipur sarkar din ni thu bang ai ke political demand thu bang izomi movement paidan bang zalen tak again khom na kineya muban huna thupung na ile zomi council cabinet in on la dinga consultative meeting is he kiron tu na dana kizanga hi ipati Lion Exports Saina a Wyoming Hall Moyaveng Lamka a nini January ni kwale ni som sang ni som ni lagok sung Lion Exports Championship 2025-26 land event nei a omtu ni January ni som ni takin zau siang uhem hiai land event a hile lalboy kibgen alliance pool Lion Honor Lion Exports bana event coordinator Siamlian Tungnung et kaina nwai na in a land event adia team som na sagi tel kyak dingin December sang ni som ni langa khasungin team zani in top 17 ding kitu ana nei a wai won apai swak tagin champion ding kitu a nini sung Wyoming Hall moya venga land event anayu ahem Waya state dang Arunachal le Assam akipan team khatwak bana Nagaland le Mizoram apan team ni tuak kiherin land event team som na sagi ten match som le gok kimolin point tam mupen champion in kipaman in sumtang teng nuai khat le trophy sanga ni na in sang som sagi le trophy thum na in sang som nga le trophy asan bana li na in sing khat le sangli nga na in sing khat gok na kipan som na tan ten sanga som lekhat akipan som le sagi ki kalten sang thum chiat sang uhe most value player MVP in teng sang al trophy in game leaders IGL in teng sang al trophy sang he Lion Sports in ahile kumtingin land event saito zel som uhe Hornbill Cable Network HCN in kum som level service nungin tuni January ni som sang ni le som ni lagok sunung dak thum le akimin HCN office mission road hyang tam lam ka a official la khak na le pathian kyang ki pa thugen na na inom he wawana Hornbill Cable Network HCN pankhetu upati thian khan mang le azi zoram ton sing le CEO call ton singa ki pan HCN khang thu to ki sai bana kum som liwal pathian pi na le ompi na bana anuam ahaksa ki thwa pi dei sak tu customer te tunga ki pa thugen na anei banwa tu ni tana ku kal taka Hornbill Cable Network adia siam tu te kyanga ki pa thugen na thil piak piawa siam tu ten leng Hornbill Cable Network in kwante tunga ki pa thugen na thil piak piain hun to pa upa ti thian khan mangin pathian kyang ki pa thugen na le siam tu te adia thum sakin dei sak tu customer te kyanga mangpha khak na nei he tunia Hornbill Cable Network HCN official taka khak na nei himale January ni som le nga sang ni le som ne laguk tan service penol pelai ding a January som le guk sang ni le som ne lagukin Hornbill Cable Network in a service teng call center ding he Hornbill Cable Network apatin kum thak chibai subscriber tele customer Hornbill Cable Network ngai na en tu te teng ave kun kum thak chibai kon boka pathianin hanwal zol chiat hen tunin thupoi mo tak mai gen lo thei lo gen ngai oma no te mai akong kilaka TV tung tonin kum som li wal veng inaki thwa khoma unwam tak dei zanga pathian wal zol na itang khoma ilai siang thawin pian honoma si honoma suan honoma bo khia honoma chi bangin tunin Hornbill Cable Network hi
alo thailo a khol angai ta poi sama le hang hi thailo hong soka tunin yaitan iran thei ziakin ki paka pathianin kumsom liwal veng hon pia yai kon honbil cable network kumsom liwal sunga sem tu tampi ki khek zelin omma le hang bangza hiam ten hon si san male tuni tanina ginom takan sepi hon ran pi te ziakin ki pathu ka gena tuni tanangai na taka subscriber te hon bilin kuan ka chimaya no te ziakin ki pathu ka hon gena ye hun sunga kai khelu tampi omdinga na zag daw ka geno le tampi omdinga to te teng topa minan ngai dam dingin ka hon ngena tunin cable network ki khol ta ding din mon ai dinga poi isa pathianin iman pihen la wal zol na itan banga ki pak chiat mi chin ye teng no te kyanga ka hon gena na ve kun e chibai kon boka mangpha pathianin on wal zol chiat hen ตัวนี้อาdinga thuthak la khom ngai khyak thai hai teng a he en tu te teng na pe kon mangpha